Fatalo fatoa watamua mai Samoa ile nei fo itula ai usi mai al fafonga. Pe ta miliona lava e ave itu malo e lima sfrutasio Samoa ile tausanga. Olo tele lava tupe ale malo. E ala na ave tupe nei ele malo. Pe on sao no le fiongal ministao tupe. Mulipola analosa ale molio o. Ona olo lava fa soa. La batato tupe. La batato tupe. Ne fa pe fa ba ku ngi 4 miliona. Anga itato poloketi pe ale la baltu. La baltu. Le amatanga le masina na sauno ai le office Silio mtanga lwengol soifua malo loina. Le fionga ai ono alek eke Roma i lungo le TV tasi e 2 miliona tala le ai tala fua vaila a wele itutongia. Ai olona ilo olo o yeitupe ai ole awala olo fati noinga lwenga mtanga lwenga ole soifua malo loina ya fuai le fatuai. Ele mta upulava lea mai le tasio minister kabineta no tato silngia. I tulanga tau tupe le malo na yelangolango ina foi. Le saunoanga le minister tupe ma le office Silio mtanga lwenga o le soifua malo loina. Olo o yei tupe le malo mai le monitala lo fa sala laulava e se vaenga le aufenga lwenga le malo ile lea yoni tupe. Na ta ua le minister kabineta e le tua ia mtanga lwenga tupe wa tele mea ua matua fa amalo sia lava le puipuinga o tupe ale malo mai matau tia foi suenga olo o alu ile taimine ua yai isi wa tutuli ai mai te lele awala e tatau ona fai ia vave ai le whaatinonga o ngā ruenga whaasolo i lona tūlanga e tatau ai po le process. O le tuai o le whaasolonga le mafuanga ai olo o yai tupe ale malo. La batato tupe. La batato tupe. Ne fa pe fa ba ku ngi 4 miliona. Anga itato poloketi pe ale la baltu. La baltu. Inisio tala. O mai Emal Manuel Fonta ngā minister o ngafa mawainga tausisi o manga. E au fiai ma le tau. Le na whai e Copenhagen, Denmark, ilvaya sanei. O le fionga le minister o a whaanatura ma le siusi o manga ma le pulengo tulisi. Sunga toe sulu Cedric Schuster na malanga e whai masui o Samoa. O le fono na usuiere lau mua e Copenhagen mai le luasafulu ile asolua tasi o mati o le vaya sonei. Peita ina mau mail tatu whatalunanga la ititi ana nafi na atangi ai le solonga manuia o le wha moe ma ua tā pena fo ila na fionga e toi fo i mai whanua. O mata upu whatala noa na mafuli lava lea itali atu a tunuu ya fianga masuinga o le tau. O le sui o Samoa le fionga atu e sulusulu nta ita ia le whatala noa ngai tulanga tau tupe e so o tanga lava le si umanga matulanga ma ale o le tau o si o mia ele lalolangi ai o a fianga o tunuu tawati na el Pasifika mai suinga o le tau. O iam ta upu tala no le fono le nei a minister mai tunu esel lalangi e au fiail fa solonga o nga yoinga fa tau ya fianga o yeye tunu ma ta pena to ilo le fontele malo au fa ta si swing o le tau po le United Nations Framework Convention on Climate Change le COP lua se fulu valu le faia itu pai il masino November o le tau sanga nei. O na nafina tu uaile la mua Denmark e le fionga le minister toe sulu Cedric Schuster mo le tato i tūlangi. Ufa maunia mai nel kabineta ila na fono ili asona na fifa utuanga al komiti na iloloina tal sanga le toe tofio le fionga seu Dr. Joseph Tawati ile tofingo le office sili o pulenga mo le mtanga luenga o fatu anga mwhainga faiva mo le isi tolu tau sanga. Sa amatal tau tua seu mtanga luenga o fatu anga lua o lua. O se ali ofisa mo le vaenga i puipuia o loa fi aveai, mai wha mai ma inseti wha la fua. Ile mtanga luenga o whatu anga, ma wha solo ai ina se itia lo na tūlanga i ngā luenga. O le luafe sultasi, na se ea tuai i ngā lue, ile wha la poptonga su enga wha sa enisi e Samoa, le Ross, o se ali i su e sinia. Mai wai, ina filifili e avea ma ofisa Silio Pulenga, mo le Ross. O se tamali i wa mawalunga le au ina i tomai maanga waa ai maiselo na sila fia lau tele. I tūlanga tau le ati na e o whai whaatuanga. I tūlanga tau le ati na e o whaatuanga o whai ngā whaiva ma lau whanua. Ma suenga tau whaatuanga mo le si iti o le nei vaenga ma oti o le tamau ainga. Whaali ai le nganga mita o le fionga minister. Le sunga la au le mali e toa le watea pola te vau Fosi Schmidt. Ma ia sa unua i le tele o tau sanga o la ngā lulue whaatasi mai ai. Ma le fionga le li fo mai tu tonu lava o le malo, ai maise o ati na e tau whaatoanga Samoa. O lo umia seu fa ilonga tikiri tūlanga tau whaatoanga,
mai le University of Pacifica I saute. Whailongo le matua o whaiwai tūlanga tausu isu enga o puna oa, whaasai nisi, mai le University Japani, mai le whailonga mawalunga o le formai, tō whamanino le PhD tūlanga tau Molecular Biology, mai le Phytopathology, mai le University of Bristol, I Peritania. O sui tūlanga seu le fionga ti la fono David Hunter, sa tau o veina le neito finga mo le ono tau sanga taluai, e le toi tusi tau sanga ti la fono I le amanoa. E tāne le malo longa lona lua alfa amsinonga whaitu malo I le aso ananafi, le potu numero tolu, ua to lua moli maua le tu tangi wa whatau to le tu spaia, e moli mau le memoni. O moli mau le mata upo o moli ai whaaltu la fono e leo le sunga Perkins whangia I tau whao hero o Amerika ma wha alai balauli. O tua ia ini la fonga wha soli tu la fono I lunga o le Facebook wha sanga I tai o le fast. Na tamua ai le moli mau a le sunga la ulu pele pesite a si a le tutangi. Na ia whaamatala o la ua ma Perkin e Facebook Friends talu mai lava le lua fesulima peitai. E na tele I whaamuta ina le la FB Friend ma Perkin tau vau. A e na tele I loa tonu foi le taimi na muta ai. O la natala e la te tala noa lava ma Perkin a wā o le la tonu. E maasani mai le la tonu I savai. A lua tu lava e whaatau uma le whaatau malu peitai. E le iwa ailava ia I mata upu ia tua ia ai Perkin I lungo le Facebook. Na ala ona ia iloa ina ua lafo atu e le Facebook page o le tu lisi Samoa na ia iloa ai. O le moli maulo na lua a le itua leo o le sunga pa ia li I tapuala o lo whainga luenga I le TV a le e whakasa. Ma ia moli mauai I le lato malanga e talival au lia I Amerika. Sao umai ma le sunga ala au lia le mali e toa malona faltua wha pena fo ia malona to alua malatama I lo lato vala au lia. Peitai. Na ui mai le wa ai fiti ina wa fo I mai Amerika ma malo lo pea ma le tolu I tula o malo lo ai le malai vale le fiti. Ai wha whaelo ia tuai ia e le tamaitai ma wha matalato o ia o Perkin. Ai o lona tuangane sa la malanga mai fo I Amerika. Moli maupa ia li na tau sao atu lava e Perkin ia te ia ili nātala noanga o ia o le tangata e sili o na tau whai mai ilana polkalame. O pai ali e whatau taia le polkalame o le soa le pule I lungo le whakasa TV. Na tau o fo ia pai ali il whaamsinonga e tala noa ane whaapena al tamai ta ilea a ele ialu iaiso na ulu polo na mawhau. Mai na tau ane fo ia le tamai tai e manatu e loka ne ia pe au o mai I Samoa. O le la tala noanga le ana whaia le nofanga malo lol mlai vale le fiti. Mai sa moli mana o ane foi e pu e so lata wata ma whaapena I lava o na pu e lo lata wata ma lona to lua ma le latama. O le ata ile moli maua pai ali sa pu e le tuangane o Perkin le ana la malangane. Peita ilfa amsinonga na wha alava le loia Perkins ina ua o le wha matalanga pai ali I le taimi na whaia ne aile tala Perkin I ateia manatu e loka ia pe au o mai I Samoa. Na wha vea e whai malo matumua Matthew le misio le moli maua pai ali ai ua taatia fo ile ata I lumo le loia pai ali le sunga le nafo tai malelangi Strickland. O inana to e whai ai le si malo longol mta upule nei ina ua fasilingia fo ile whamsino po o aina pu eina le ata ai tali pai ali o le tuangane o Perkins. E manatu le misio o tu lai mo Perkin e tele lava awala e mawhai ai o na whaatonga fiti le whainga o le ata lea e seisi tangata ma tu ilungo se fake page beitai o inana to e whai ai leisi malo longa lona lua le mata upu e ai whautua ina le loia o tu lai mo leo e whaatala noa i le lato vā ma le loia le tu te e le mata upu le iata ma toe fo iatu i le tau le lua i le awauli. E tolu aso o lo atofa i ailfa amsinonga le nei e wala awai moli maua le tu tangi ma moli maua le tu te whaasanga I moli anga e luas fulima a leo. Lo Samoa Entertainment TV mai e pia ma sa popo mai le aso a taeao i le anoko le tua ai pasoi kuaia.